Yuk subscribe channel YouTube Toba TV dan nyalakan loncengnya ya. Polisi Sian Polres Tapanuli Selatan manakup 2 halakna posona mardonga-dongan tikirap mangosop sabu-sabu di sada inganan parmeaman. Na odong di Desa Langkimat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dua halakna poso ditakup di tanggal 27 bulan Siana Salpu, na duaon marnisial AP Rabdohot halek na marnisial YN. Sian hatorangan di polisi na dua ditakup marhite hatorangan di sahala panggadis narkoba nong jumolo ditakup marnisial TS. Sian si TS dapat di polisi dosia 10,85 gram sabu. Dung di pabosi TS dilului polisi mana dua jala ditakup mati kitopet mangosop sabu di sada bilut inganan parmeaman. Siana due adong do dapok di polisi 4 gram sabu, 4,2 gram rabani sibolis, hepeng godang na 170 tolu ribu, 2 loting do sada handphone. Tanggal 29 September 2021 atas nama tersangka AP dan YN. Jadi tindak pidananya adalah menjual belikan, memiliki barang narkotika jenis sabu dan ganja. Sian inganani pitor di bawah polisi dona dua itu kantor polisi Rabdoh barang bukti na dapok ni polisi Sian halaki. Sian Padang Lawas Utara, Toba TV, Mabari Tahun. Saksikan program Toba TV dan live streaming Toba News di channel YouTube Toba TV. Jangan lupa follow sosial media kami untuk info terupdate atau kunjungi website kami di www.tobatv.com.